Pilming mi kaka-gridlock kareng rotonda keng Angeles City patse datang ing rush hour kalupad mo ring rotonda keng Santo Domingo, Santo Cristo at ingkeng Pandan Magalang Road malapit keng NLEX Angeles Toll Plaza. Maralas deng traffic enforcer na ning Angeles City Traffic Development Office deng ko control keng pulay na ning rotonda. Agpang kareng motorista nga kakatalamita na ning CLTV 36 News, masyado ng dakal deng saken at deng haliwang magmanew ngeni. Kakalingwanda na ing bigayan. Dapat talaga ken bigayan lamo. Potang kayo rin traffic enforcer, potang mo talagang magbuol-buol, kanta mo mamawat. Wala mo boxing yan, potang malapit na mo salpukan, kanta mo na lang mo iyawat. Patsa po gapanapan, traffic na po yan. Huli na po yung... Langos na po rin, dalang kini. Kami yan ba may gawa, ginawala rin traffic. Kaya tapos yung pakuldas kitang hospital ka rin. Halos sir, lala ng Pilipino makaila. Mamalagwa lang kasi sir eh. Metong ya kareng engineering design na panalili kareng traffic lights kareng intersection deng roundabout o rotonda. Agpangking Department of Public Works and Highways o DPWH Pampanga 3rd Engineering Office. Road safety ing popromote na ning pamangamit rotonda. Bangka nitang magmenorla naman deng motorista. Dapat dakal kanung asukeng dalan deng biyasang gumamit rotonda. Anya naman alaneng planong mikabit pang makanini ing DPWH. Kasi mostly kareng motorista mapapansin tamo, de balong gamitan yung rotonda, de balo nung pa-outer la o pa-inner. Ing gagawan ta basta chula outer ngan. Da balo na pagka ing pupunta mo kaya tayo pa, ne? Inner ka pa, then mag-outer ka. So de balong gamitan ng rotonda ring motorist. Malatila naman kanureng rotonda lakwas na ing patsukeng Pandan Magalang Road, malapit NLEX Toll Plaza ning Angeles. Nung lawin me, nung 5-leg traffic yo, dapat yung rotonda na yung makanyang kalati. Maragulya dapat kita. Kasi 5 legs la eh. So 5 lang roads. Samantala, mandatila yung asukeng pipelining road development king Angeles City ing rehabilitation king 2 lane sa Pandan Bridge, uling paneng ating bottleneck ning rush hour king may sabing lugal. Kaya na rin kanukeng plano ng ning DPWH apamanalakad pang flyover. Agpangkang Ocampo, piningakakit ng solusyon nini. Lakwas na karetang problemadong road widening project, pahuli na ning pisasabiyang right of way. Pandan Bridge, maka-request kami for widening para maging 4 lanes. Then itang rotonda, actually, at lula talaga rin target ming flyover. Additional ya talagang ing pag-aralan din at yung feasibility kanyan nung mga nano lang gawa sa ng flyover mo naman kining rotonda mo keng Marky. Para at least na mumunta magalang. Misa na nalamo. Misa na lang. So then talaga ng development tamo kay Angeles huling etano talaga widen ken development ng roads. Ay gagawan ta na mo talaga kahit tamong kalupanan ng Manila, elevated roads, apin deng flyover. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.